Bakay! Nagkapisan? Madipay. Ay, kapay. Ando bubra. Yung may mutiman lang yun. Ay, naapaw. Dato'y kalanghayam. Kapay. Yeah. Ay na, big-bigat. Nagpapapintas ka na sa manin bakay. Amok Siyempre, man ti pagturo nga, maun. Mapangkaman jay tersina ni Marituyang maun. Mapangkayo man agchichismisin, aya. Among lagarudan. Damagam Ay, kay. naapo bakay. Hanga makumplito ti aldaw yaw nga di kayo makapagchismis. Ay na, lakay. Agsakita. Inaramid Anak yung na. abisyo daytan. Bakit di ka pa'y nakalablaba? Tambak jay labaam di tanay. Kay kararag mo agamin nga ginit ta anog labaan. Ay naapo, data init-init iti palpaluso mo. Damot ti dryer bakit niya ti Sir BJ dryer. Ay naapo bakit. Una inyo data mapan agmarmaritis di ta kaysa dagiti trabaho yaw. Talaga kasta lakay. Hmm. Di ka pa'y agyaman, tamagamgamit ko daytay, ti kandidaturam. Ay naapo. Kaya mo nga rod nga hanak apan nagchismis kan agkalap. Kalap tay. Chismis. Kawan, ti pamerperdida kanya. Day. Ay apo. Ay bakit. Dagayam ti idamag ko man. Di ka makaungungot hindi pa ilang rabe nga maburbur siya anak. Dakay nga chismosa. Oh. Agkarkararag kayo mo ba? Kasi syempre, alangan. Ang paisika lang, ti agkararag. Kasi ano ngay may ti pa nagkararag yung may? Ikarkararagan nyo, dati pa nagchismis yaw? Alangan. Ina. Kasi syempre, matik, Ina. ang pahay kaya mga denggan ti kararag milakay. Sige man kay kung mga denggan ti panagkararag iti chismosa, bakit? At dagamin ti inaramid nga mingakwan. Kas lang pagsurutan mi bata no. Yeah. Talagang kumbaga ket uniform. No di mangrugi kaming agniting dahito ti kararagi mi. Ito no di agkikita kaming aga bago kaming agchismis agkararag kami. Ano mabindisyonan mo Mabindisyonan pa yun, di pa nagchismis yawn. Kawan ata no kwa effective. Kaya mga denggan. Ala, sige manggaraw, dengge man data kararag ti chismosa. Kastoy lakay. Oh. Muna, talaga mga gyamang kami Apo, agyaman kami, tanasanon at kami nga kanayon. Sapay ko mapakawanda kami, dagiti, kadagiti, ad-ado nga chismis mi. Tata apo, idaw-dawat mi nga, papigsaan pay kuma. Titumang mi. Tapnon, mabailan mi, ti agronda, manipod, amyanan, abagatan, laod, at patingga, pidaya. Inkastamet, nga mabailan mi, mabantayan ti kabibiyag, dagiti karuba. Apo, talaga nga, ikararagyo pa, iti panang bantayo, iti kabibiyag ti karuba yawn. Luwat dengam agamin nga na malpas. Papigsaim ka di apo, akinanayon, ti pagdengag mi. Tapnon, mangagang mi, dagiti amin nga istorya. Palitnawon pa'y ka di apo, dagiti matami. Tapnon, masiputan mi, dagiti pasamak, itaglawlaw, hanggang iti sabali nga barangay. Dahito ti kang runaan talaga nga ikarkararag mi. Na, dadapay kang runaan na. Iyada yung kadiapo, dagiti bibig mi, itipan nakabalin ti pasma. Ay, wag ngagpaisaw. Data, prone kayo dita bakay. Ama, iyada yung kadiapo, ti bibig mi, itipan nakabalin ti pasma. Tapnon, mabailan mi, nga iwaras ti chismis, nga awan kurang na, ngimado iti sobrana. Katawaan mo gamay. May aman day takararagyaw. Dabay. Ikan na kami kadi, iti kinasirib, nga agaramid.
ken agimbento iti istorya. Aman. Papigsaim ka di ti radar. Ken signal mi tapnon saan kami nga maudi iti amin a klase a balita. Ikan na kami kadi iti napupuskol pay nga rupa. Tapnon awan ti kabain mi no da kami ti agistorya. Tikad mo yan. Papigsaim kadi ti salunat mi. Tapnon mabailan mi ti agpuyat mang perdi iti biyag iti tao karunan iti karuba. Talaga ganda gayam ti kararagyaw nga sismusa. Tun dapat lang alakay. Ampay, kapoy. Kismusa nga rod. Dapat na kami na.